Yeah. Oh no, lo suafa. In the name of Jesus. If a mangalo mayaila uang sala. Lord, Awa tele la bahia. give me a sign. Oh yeah, le changata ole matawi le li. What? Le fasino inatu ya le ala na It's the heritage of the servants of the Lord. Mau oia le manuia. Ola na whanau fo e whai mora tōre nu. I really need to talk to you, Lord. Kanga yesasa ile papa ai leo oilo ikanana kuma maka maka ai leo ia ile laa wafiwe papa senga longa nguwe lokuma aa fasi furuka usanga ufaka milo le pao makua fa pupula maka ifa venga ole tua alanga le fia a aisa fafanga ile manai vinga le fia fia imuka le papa punga le vai gai luola samila ula ai korosi le motorway le lemo ai falau malanga vaenga e FUFA le lemo ai inga le famo runga fa subsili ele I ade kananga le anga e vave olanga pipisi le aise ese nga be afa kusamba Samoa inganga o iloku ai le male fia lokoa pa fefe coronavirus ka pungi uma falesa ka fe le fa ko wo uma yaso fainga ka ko nga le vitiko numero attention nombe faina kale ngukwe pe ngalipo kia emose au mai ai kupingo la vea ima ye polonga ai le mafaile nguo muinga mafai kionga ngai nga faule popi au lo fai ai konga soke ofo ya alonga le se fa ko kuo olo osoi fo ye opa pa penga ka ko pe onga kele le manguia pa ngalo ale ko pe onga opa lo fia le se fa pe kai ya ngale ka kalo manga onga akele fo ya aisi ale ya masia lofa o mai fa ma ya vale sa puko le mau kakalo o umale ka le loku ai suila ufangu maso kanga ka fa benga o umanga kangu le sami ula ele fia le tua ile kanga ka fa morunga pa lo i kupo le pese sa ka go kuli mafako ese inga mose le iyo ikanana ma music ko ya inga sela was fulu kausanga ula ima yo suwa so le ko e makala sau o so se kai kai fainga malanga ai se sasinga ke lo le fasalanga ave kwa ba faile mu e kongi maa kongi le faukanga
nge whaoa vale whai ka anga le olai whababau ua whaaka mai ka nana e le mawhainga e sao ai pe a ele salamo e le kia fia Yesu i le tangata loko malo le nilo mai ko